Naka sumba na masu. Ki mami baka binibina ka taiki monita le turanga ni ki mami mai sota tiko baka mata wale. Weita dini baka yalo na mata munia na mata kaniko ame ki mami wuli mai weke muni. Ni atu kona bei solomoni me bolaga baka esenga na baka wuli na rusa na tamata. Mami sakatalangani be anganreba me ki mami lako na ni mami kila ka baka tamata. Ki mami ngandreba na nomuni betu beri na kalu. Arandami tiko na lubi muni, na nomuni tamata, na randini, mami ngandrebi ki muni ndu aturanga na alo tambo na singa lewe ndai. Ki muni ngana kasini bulindina. Ki muni nandoni betu beri ndondono binaka ndua. Ni betu beri na basika na binaka. Ni betu beri talanga turanga. Ana taudoko na ni mami bengarabi. Mami kila ni lebu na kaki mami pakadala kataka. Ki mami ngandre ngona kina turanga na mataka ni komuni indola wana matai ki mami. Meki mami reivi ki muni. Indola watalanga na dalinga ki mami meki mami rongo di ki muni. Turanga ni ala tambo ni kauti ki mami na buno titombu. Ni nomuni vi bakabulivi. Meki mami rani garawa kina na itabi. Oni ambuli ki mami mai kina. Na wali besar nomuni na liuta ki mami. Na buli ngo ki mai marso na baka binaka na damuni Yesu Kristo na baka bulandina daulolo mantu ondonga amen binaka na tomanta no baka binaka sar baka libu anak lo nindarani mai sota baka lebu na matakan te indai minda mai bulida na bosni klo sana bulan ni bengravi au kita baka mani satsi na betingin nang Kristo ni tiko ni kua, na wale usar nonta sando wata tiko mai, na ambula ni bengravi. Lebu tiko na lesoni, elai tiko vekenda na ngauna, gona buli, taro ke via taro, ko ngani ndona ka senga ni okila, mengeo senga tinga ni okila. Na ibola tambo tiko na kilo na tamate na rusa, kia waka senga ni kila naka. My people are destroyed for lack of knowledge. Gona kain tando bakanto mambula kina na kaiviti menda sengatu ni kila na ka danga imbula ngai na ba kila to sabuli ni kuah taro ke bia taro mai ono marauta kami usau mana no wata taro tu sana la komandanga ni kuah na kani leadership una no matalangai mo na turo vale le weekend na vision ya kabakai lebu na ngauna. Nona bula ni mai bula wakatamata o Chisu koe na nona viliu taki tunga na loma ni mbai ni wisdom. Koe na lesu ni koe na toreki na 5 kawalu. The wisdom keys of Jesus' secret leadership. 5 kawalu. Tuna sing toreke tu kalongata ni tuna tararau tini ni kuah. Ia tona toro tika ni baka malua. Koe ani inda na buli tiko, wola na kena lebu katukatoni ni tiko na mtaliboni, na rani buke na mumbula ni bengaravi. Dona ka marau taki mai lomalangi mo tamateata to be succeed. Jesus wants you to be succeed. Or his people in life to be succeed. Na mbula wate ke Chisu na God is a God of principles. Mananda udaka kina. Na kamo na kina na nalako na principle na klo rano nanda unga inganga. O nyo samay lako may na loma nimbay ni vengaravi o sa duruma na loma nimbay ni doon na matay valu. O kunyangwela daba nyo na valu tiko. Ia nambuda ni valu rani vema ni valu ya onganga kina kia wakao kilabina kana kimera. Know your enemy. Kilabo binaka tiko na kimera. Study taki koe bako binaka. Nindo lambuda ni valu ndo liwa irna ndo ya dhanrato irna scout. Se irna reki potun. Mera reki takarawa. Kesa tikom dana kiamba mendana atek takoro to na liu. To na liur to ngele reida na kiambongoka.
dona potun tulsa luvata na levena non to machine gun post engarati ko bangoka non to yarangi bimbi na mota non to ngauna ni veisau yanra ngo non to ngauna ni clearing petrol tur kada mana information ya semberenda lai valu anda sang bima mani valu anda sang ganga tukina dange mai dakala kataken ni otiko talanga ni ombo ni turanga maraman tau ni vingaravi iko mo kilava vinaka na kimera o eu sotia na ivalu vakaya ngoi rau matai oroi na kimera kene karua e atek mai vangauna kene katolu levo na vi matangali arangi mo volutiko ekina na ivalu vakaya lo matai o saranga ni oroi na kimera ni to bulitingo na mera talanga chikilo mongo ko na sanga me kautata no vakasama mana kai do no mona kila ni kuwa mataya o sino redeti na kemata keni karua ko na valu tunga na bise konti todo ko sino sekondi na ding sen ruka en valu tale keni katolu en du tunga na kene rangi na kauko ngani kalo o tuna polo vera ke son do vera ngena rangi keda ngani kalo merodin do tundi rokina kaborata na vinga so vinti baka ngata ina so vinti ngaso vinti na volta the hidden missiles na missiles rani vana tagi kewiti ana missiles ken malmbale na range ni no na tek tagi ko na tevoro e kambala o sing ni tal no tatingon tevoro mo baka der ko wetu no tinga mo kile ko nga ona sakila bo bina kina na kimeda o saro ni ndona kana no munganga ena ivalu na ngauni sala meranyonganga kina the way of the winner irna tamata the winners are simply ex-losers irna tamata nganga ara lusiti ko nandona ngauna me dovna ngauna sa data kina na lusi asanga itikiti buni no munganga kaya sanga ni na datara na nruka ena ila kola kongo sinrawan dua ni nganga the day you get angry of your failures is the day you start winning does not start from around you, it starts within you sanga ni na bareda ni redo ke mai lebo na tamando vingara ver copy Yau wuli wate ai rato Miles Monroe, Creflo Dollar, Mike Murdoch, Benny Hinn, Maurice Cirilo, ana karu wuli mekin. O sanga bondo no kopi te rato. Rato do kim do sotavango na adana tiko na Isaac Network. Rato tu na vango bio. Daka manda vango ka. Rani kitolo ka ni kitolo ibukiko. Sang. Baleta. Iko mbulinga mudi iko ngabo te kana kalo. You can achieve anything in this world. Just do two things. Be yourself, work for it. Kako ni vya udhia talendua. Baleta onalai fail kina. Hoiko, tigibu mo dhata na no munruka. Marautaka mumbula ena loma nimbai ninganga. Na marau happiness begins between your ears and your mind. Kau rongoda kena kau lai marroe ena no vakasama. Rau na runa mata ngo kai rau mata vinaka. Na eye gate and the ear gate. Rongo ka rau contribute kina no vakasama. Ena no vakasama na mbudha ni valu ni tebor. Ko ya mana fit taka na vika vinaka ena no vakasama na vinga ona tudoko. Merokina nyota matanganga. Senga ni ombuli mai mo lusi, sa monruka, iko ombuli mai monganga. Sa bilti nta katume na kalu iloma na ka mo nanganga kina. Senga ni onanruka tinga. Dona kambimbi na kai tukuna na tamatani kalungo ko pola vir na kai Filipai. Waseva tikine walu. Tuna vango ko ya ngona ndo vatokatika the mind management is the first priority
for the overcomers. To be an overcomer, you go to study the mind management. Mani dia takawawinaka. Nano vakasama, tano vakasama. Ya wastu nga vakarua, ani uli the battlefield of the mind. Na no vakasama, rosara, bleta, and a sira no vakasama takaruna kind of donangona. You cannot think two thoughts at the same time. On the vakasama takachunga indua can be true or false. Kaya landinga nesa ni ganga. Ana vakasama ko embulima me vakasama. Singino sa tununga. Alam sa kada vakasama ta. Ako mdeni vakasama. O sa vakasama sa rutunga. Lebi ko me vakasama. Lebi ko me operate. Yo momani ndia ta ka wabinak. Nakaumbita no vakasama. Paso so mando wana kalo. Ya ona obato rautiko ruana rone waswasi. Your memory bank. Kaya marre ke da no singa na noa. Ke na no imagination. Kaya ndolabo bi ko no be katu mo be singa ni mataka. Rongo mo nando control te kirochiko. O tinga ka krosol ka walu yamba ki war kala ke ni tal sa la ko me vitra ngai tingo. O se berbando ni suret endo na tal ngasin do matalotu. Me mo ibukia. O se bertal ngani suret endo kikima mi apuli wat. Erbukia bato kila na kalau yang mulia uti ko mainan doa naki. Kakunya otamando warrabi, taka no mbula ni bengara. Kongo ka ni tomberi ni tona lako na bulingo ni kuwa. Tu setara tu na baba madal taka tu ni sona kala lainga. Onanda ungarauna, na kao tungana na no vakasama. Balata na no vakasama onan rama kina. Nengo sambitar nonton no vakasama. Iku sana operate kina. Tuna tiko na buku sulmunya, bakana nanu nilomana, and bakaki no kwa. For as he thinks within himself, so he is. Rotona tindi na spiritual ako. Nanonoto bakasama nga may balengge rotona letini. Roto Moses. Na pono ki memela ko mikito lay reida mai, ya pono binakantina. Nono tinitiki na sudu kena oni. Ngai operate na roto vakasama. Na koronga bai. Na tamata tuigia. Tamata yang oliliu. Kima misabakana bondre matandra. Saya sarangan itu kaila mai. Kima tu bakana bondre. Na roto vakasama. So ngau na endrenga na non talako na non vakasama. Balat satu bilu no vakasama kena lewu ni kau bakarongo mai. Na kaira tu kona tamata. Rokele pikai susu rongai tu na sanga endi na koroma mai tamata yang leu. Na kelusa baka malu mutegi roti. Gero tu kona endo naka kenda manrai. Na manrai sanga ni ombite indalingam. Ombite lomam. O koe sanga ni lakadek mai numona ena lutsum. Endo enda ambite ko mai loma ya tu na tiko tsuni. Greater is he who is in you and who is in the world. Levo ko tigo lama lele ko tigo wura. Na ve valu keve bitani ko enda bitiko lama. Ayiko operate nga ena numungalala ni ka imbita bi ko nakalo. Na sala ko tigo kuno sar bakle bata le mona ka sang na bitena na saraba. Ka kotel nga no barrong bakle. Le mona ka sing ni dundu no morongoda ona rongoda. Yo ako la ko tigo mai kina na mbulena na mind management is the first priority for the overcomer. Ko tuna tiko, tuna bango ko Paulo virna kay Filipai ba walu, whatsoever things are true. Pinang muna lang ko talagang na volta mo kabiti, Filipai, waseba tikine walu. Tuna bango ko ya meutinia na biokani na kakedenga endina. To la makataka na tingin wala tang ya. So makataka na vosa endina or true. Whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely,
whatsoever things are good report, of good report, if there be any virtues, and if there be any praise, think on these things. Rodana kena ibola tamu bakaviti. Kati wangu ko pola. Me utinia na beokani na kakevenga sandina, na kakevenga sa pakaturanga, na kakevenga sandodono, kakevenga sa sabswa, na kakevenga sa ndaulamani, kakevenga sa rongorobinaka. Ye kabaka indona ka ebinaka senaka daundokai do nanuma na bekaungo. Se tu na kena bola tamu babalangi. Think on these things. Gak septakan nomu baka sama. Kosarangan na vida na kaya balati ko Paula. Kaya reno makataka true, honest, just, pure, lovely, of good report, praise. Ana kami tawana tu nomu baka sama. Kako na tawana nomu baka sama nanruka, na sing rawa. Nandrendre, wala ta, ena lei fail, no mui lako nimbula ni biluta. Au tu tingok, au semberi lako na kena matai, au ve kau tiken tau tingok nimber ni kai tau tara na matai. Ni nando tau huli, ena matani kua. Lapatan lingam kesa matata tiko na nungu taka huli tiko ningu. Pindah wali. Tu tau lem tu kai balang, kuni kai vici. Ngon ngasaka kinu. Dalam teman lingam, tu posi kia iyo, mata nak kahon na tu kuna meron dah huli kia dikin, rata langan ni huli kino ya. Sabi naka, ningau na lako kina kaya tukuna ya Paula, onang gay rei dona matanggali reki ni vili utaki, lako kina nangoni nendre, tu sa ni sandalako ng bola ni Vili utaki, doon kami, tikini ng bola, never quit. Kako bando niyo quit na doon nga na. To bole ang lako tiko mo kila niyo nanganga. Sabi naka, doon lesson o atur wale may Christchurch, tu sana tiko mo nikuha, namatay. Niyon doon ang taon ni Vili utaki. O via muria na 58 wisdom keys. Na itisu ka namatay saranga, Jesus was a problem solver. Niyo sa mokilati ko na tamatataudo ko tui sa baka PhD sa billionaire. Tamatatudo ko etiko na nalenga. Everyone has problems. Nalenga kaya darana ko tumaviko. Yo iko to be a problem solver. Ninda bulida na leadership do tunetiko bangoka. The fastest way to gain leadership is solving problem or problem solving. Nangau ni sala toto ko mo wini tak na vili utaki mondo wali analenga. Kun tala nota kana lenga. Siya bilingan na lenga, siya pakananta ko na lenga, olia na lenga. Olia na lenga. Na lenga tapa, olia. Kunyo nrota kamata na lenga, nyo step taka. Uso tadi sa babaranda niya. O kuya nalitapa kikutal milyo. Na lenga ya, senga ni lenga, mo atek kina. Na lenga ya, mo mbuli kina. To mold you to be a spiritual vessel. Yan na lenga kete. Na lenga yung buliko. Kaya kunya lebea. Nino na lebea. Nakalo na ba tarami lang ko tal maili. Everyone has a problems. Jesus was a problem solver. Na narayda ito ni talanoa. Na tsuni wasiono. Talanoa ko kenda bandi ke baba kamatay lalay. Hindi na tudo korto na tisepili. Iyo, arto tukuna mai, endu tiko na lenga. Turanga, ngara muritu na undulu, multitudes, sengan wili kirau. Ngai bango roto noti sepele, turanga, na bono enda tiko kinango e bono alala. The desolate place. Desolate means empty, wilderness, nothing.
Dono ba venaka. Kene kerua. Sandro muna mateni singa. Dono talenga ba venaka. Kene katolu. Yawana koro. Kene kama. Raita na lele utungo turanga. Ena punongo. Kene kama. Sindo tunakaka na itu. Arato tuku na bitar tarabi mea. Wanu alala. Yawana koro. Ndromu na mateni singa. Senga na kakana. Rato sa tuku na bitiso na kene wali. Isinga ni wali me waliki na lenga. Kangani na kaba. Watalair. Ngatuka na no tiso. So ni ono. Do baka nira. Ni sa kilati ko na kaya nakita me kitaka. O iko senga ni ombuli mai. O mai tigi wo bata kiko. Iko ombuli chiko mai nandone naki. Tuna kalau bicara maya ni berni ombuli usa kileko ni berni aku ni kuna taki. Au saba katambu iko. No mulaka mai New Zealand no mai tal-talen do na matalotu. Ya sen kede ni bakadalka. Bakuna kede tiko nakalau. Yo. Nakalau ikelada ke mai viko na kaya nakita me kitaka. O tiang ke famengo flippy. Roda, punongo ndo tombo kino kenda enanga una nilenga. During the problem times. Ngai famengo kopit o flippy. Turanga. E tingango ke rona dinari. Sira ni boli kete kina manrai. Na dinaria na ilap mai papiloni. Ati se peli to flippy se tungai nona tanga na dinari. Dulu lebih kota sam, tu lebih kota masih tinggur. Nah, ilamu ni Israel na circle. Ya kau esa sini itu kan nanti dari nona tang. Ya kau mandren dia tak na biliuta kia. Ni sona kan ibu romorong kau tidak setiap tawana tunga. Ron dinari. Sing banyak takau ciso na dinari. Angkel hotel mo ko angkel tunok ko. Enduangan ngon lele itu ke rongan ke 5 rai. Ya anak kan ngan tong memang kin tong ngase. Sange bango ciso doko to mai. Ngau sator kin ko na manrai ke tunok ko bango vira. Tukuna vira na tamata merandambe sumbira. Klan ta sama yang bulo bote ke ciso. Das tadi tak kana be malani vose ke da buta. Malata tukin na iwalela. Tuna bira meranda bisombira. Nona buli the 7 attitudes of spiritual life, sitting for instructions. Nanda be ko bi buli. Tuna bira meranda bisombira. Se biaka ko yo be instructor kemuni ni uvi kau maike au kilati ko nanda weti ko iki. Ko ya na lala na mbuto na yawa sing ni wal nilanga ni lomongo. Yawa na korom. Romo na mateni singa, ono alala. Na kalau ibe kau ciko. Kesa kavibi ko na kalau, ko na bi barotaki. Sabi barotaki, ko na bi bakalungataki. Sabi bakalungati, ko na bi bakurubuitaki. Sabi kavibi ciko na kalau. Senga no iko lako ciko. Harta viatu na tisepeli, kito kote tiko na ilaho. Siapa ciso. Nangau na ratondambi randambi kinira, na mandrai ando na tarango ko sulele stali. Sindo na masu. Nangauna aviso tagakin na roto thought pattern na tisepeli. Meroto wasia na manrai. Sa tanindo ali sumay buana ruan dai kali manrai. Arto sa wasia nga. Gerto li bakali roto nga ni sa kao cisu. Do to biga maina kanabo. Arsa kano tina rosa ulu wata nundur. Balata 5 nundur la tangani. Seni wil na leo kinawan. Kare seni sa wil nga kinatangani batal leo lailai. Irna leo nongan rasing ni rosa hulu wata nundul rekan ikia tuno ko pick all the fragments tiki na lalai tonge tumi ko mai tini ka ruata le na isu sesar dia orang tu wakasam tisepel ya ni do ruam mentangani ka 5 rai sek mentangani tauki nan do na isu me laura ni terre da ke mai ya ni sabi bakani o cisu tini ka ruata le na isu Tinigarua na ya busa Israel. Ko era ni baka sotaba na mateni tu ya na lomo ni buno alala. Tinigarua na tisepeli. Ko era ni sotaba no ministry na buno baka tatarutukin. Nakanga madakaba. Lebi ko eme tuku na naka. Kesakau tiko tiko na kelo nila indo na lenga. Ya kila tiko ko na kita. Kunya via men boy kya. Mo via iwal ni lenga.
Sengan in dona lenga sengan ni wali o chisu. Ngona lomo ni mbai ni be matangali lenga. Ona bali bolo sa bali bolo tinangani ni kalau mai lo malang. Na be matangali lenga. Kona lenga au sing saran kila tundur keni wali oyo. Ya kawian. Au ngai warong ngapa malu wana kalau. Belete en mena wali na lenga. Tuna ke tosen wa malu iliwe kuni to ta kosongo. Ka kune quit no satos tiko. O chisu e tiko wa Jesus had something others needed. Tiko biko ya na kairangan rewa. You are not an accident. Sin vadal kan mbulmai, turanga se marama, sing ni vadal kan num beauty mai, sing ke ni vadal ka. Kana num manin don ka vadal ka senga. Sin don ka e vadal ka na no ila kola kona klo. Na kake de bulia na klo. Every person God created is a solution to a problem. Nimbuli ko ting mai ko iwali ni don lenga. Lako somo ting don turanga minista me sir somo bango na Reservoir Road. Kila na Reservoir Road mai suba. Nga sir somo ai na Ulubatu. Sana mawi itu ikan andra bali nimbulan na mati. Na lengan roba kasama. Lako somo ting na minista yang gai kinta talo ko sa bukai lu nono tai. A break ngoko kami serangane sani puno na ngori sala birato na St. Giles. Lako tu mai ka indu na lini matabu bale loma. Tu no ko wana minista. Donde lenga? Rito ko ngom minista pakai rarau kila. Ko mentanga ko lenga tu no nga ho ko mengai wali apa ta kon. Pare tu ngom minista la mo ko tu no ko. Ye tolu bono mutai ai. Aida, lu batanga men dono yang dono skru birto na tai tolu ya. Patang mereka ngai lai baka binata na service station ira. Wali ser ngai kiana na lenga. Rani wali no mulenga ndona lenga no ngaboboka. Sa boso ti ndona ya sa bo ndona profita. Ega na ba politiko talanga na vikalai. Ka ko dia sabi ndona ka mo sa kila kede tungana ka. O ire ke ve kauti reme na klo na lo mani sung tu e tigo mai vire ndona ka o senga tigo ni okila. Ya na ni ko ali mani tal sa ko nga sa kila na vikaket. Ko nga sa wali lenga. No. Tawala mo bo barong ba le so ngauna. O Moses se senga ni kilau ko ni sa takatiko na garabi kalung mata kau liu te giriti ko roni. O tsusu murito. O tsusu ang gerongo dilio nando mani ke kako bi Moses. Nando mani baka binaka sento mani valu. Ang bakala nang talinga no Moses. Tuno ka senga nganga ni valu sen ruka ni valu. To mani baka binaka kwa indona kalu. A pikta ka liu na rongo ya o tsusu. Yo tsusu ni wasiana nando ni biliu ta ko Moses. Sega sarangan itu na post ni Joshua. Tigo na liuta kana undolu ya li ka Joshua, liuta kana nrau ya lo Joshua, liuta kana limsawu ya lo Joshua, liuta kana tini sega talngai ka Joshua. Ya kona tamatarita sumusar tunga Moses, ngai rongo darau na ronga. Kua ni ona numa nindua la ko mai lutu, me mai leni lutu ngambala tanambula te untu. Ko la ko tigo mai wain dona ka o sega tigo ni okila. Tole mo bakayo ni o tamata. Sona ka o singa tiki ni o kila. Kuni don't try to be know it all person. Musa kila kita ngana kira. O yang tuntun mibango. Ko akon ta padal kata ka tukine libu na ka. Kenda nan taw ni bingarafi. Tole amondo bakasama taka na dhamma na contribution. Vera na tamata. Think of your contribution to others. Na lawyer, no na assignment koya, me wali ana lenga bakalao vir na tamata. Vir na buniwai, me wali ana lenga ni tebi mati. O na visa, me wali ana lenga ni basuki ni lawa. E tigo telanga na no contribution ni ko ilo monko. Me mbaletir na tamata la kumai. So no na sana no merla ngame mer mai bukia na isung sunglotu, mer mai leni mat serre, senga. Serra mai leni lot. Ira rakoto tigo mai ando na lenga. Na lenga ya uiko embuli ko biti ko ikana kalu mai wali lenga. Okatiko that assignment will always solve a problem. Your life is a solution to someone in trouble.
Bangara. Kako na sa lang nga ni bangko no mo ni bangara. Basta bangara. So na lenga rati kya. Watarong iratu. Lam mandar la ko rumo tu. So na lenga mena oli. So na lenga kemni na tal na rendin. Asa katalikani masu. Masala ka nga. Yung milakan ko bolo ndo misalita itu ngasi. Boko dito liwa-liwa. Doon nga nilala ito ko ibali. Asa siya tal na masu ya. Sa sumungan liwa-liwa. Yan ang muso man na liwa-liwa ya. Napakutir to sa nga baka matuwa liwa Jisu. Ito kilayo. Endono tiko naguti ko ilamang ko. So saya pala na yalo tamo muso man na liwa-liwa. Yato sumay mo masulaki komanda. Mo masulaki nga uiko. Kita sa tiko na o sa tiko na to esele. O tiyong menawa. Kaya doon naturangan ni Kandawo kita ndo sanga-sanga me bisa o masi. Ngona lubi Dr. Mano masi. Ko ala kana ko ni health inspector. Atino silina marama ni koro. Ro viuti ni bina kayo masi ni health inspector. Ko ya matini ngai wisi. Ni sabi matini nga alos tagili songot doon stoa. Artu pama masume ko ni songo. Lagu mandon taweramu. Ko sabi asong stoa ngai wisi. Akito manibibo sa kana songo ni turanga. Tulis ko bi masi manda. Ito sa Manila ko lang dami tumay nona vale. Kailan naman to kani samba di mati ni tuya no masi. Ko itura na bang ko tatang buto bang ko katumba rin kito. Atuno ko bikito. O kila nindo may skobiao. Iyan imber nindo skobiao. Mo masu lagi ke mundo umana. Kito duwa na masu. Masih apa kanta kila ngoma lo malai ko tabu baro ro kata kana masih kita sam bombo gitu angki tiki bu masuk masih turanga ni reza manta na rukuni wabu ngoi na itu ni nanjio kede ko kambita tu na wabu ya moni kototani usari na masuk savala utiurai urivango ko wano no bikito tu ngaba. Sekarang ni bisa orang masih, atau orang kumbi menawa, mata apa? Allah yang kemudian ngatu begitu, sing kita lihat, iya. Kau mana minta kilat sih, kau ni, oke anda minta iwal ini lengka. Sekarang ada tokai kia, mesti itu na iwal ini lengka itu juga. Moses, oleh na lengka berna Israeli. Joshua, Jisu mandanga, he was a problem solver. Hingga na todo ko. Menda kilatiko, kalau yang buli kumai, enandua na lenga, mbaleti ratu na lewunga. Na choni wasio na tulus kawul kalima ngali bakawilika, membaleta non rakana manrai, oira na lewunga. Aungai, ninda sala ko may lomango kaya, nda sati ko na sana na kalu. Na kaya na kabo Jisu, kwesa ka ninuita ki kwaya. Waka mbauti tiko kaya sabi kau tiko na kelo ya nabi waka rauta kikia. Kaya na nona baka tutusanga, kaya na nona baka mbauta, ena kaya taka kena kelo. Tuna tiko na ipiriu, sinikan doa ndua, kila na baka mbauta na kaya na baka nui taki. Tuna tiko na bulai polo vera kaya ipiriu. Faith is the substance. Kaya bulai na science, ona kila bina kana bosa na substance. Substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Na evidence akhirnya malah sekarang Hindu na lawyer, sekarang na turangan lewa, tahu dengan na tutungi wa Hindu na tamata dala babo, rather na evidence. Kalau kasih kan evidence, boko ada kisah. Orang talangan nanti bibangkan kai, sekarang rakau Hindu na tamata kena mata piloi, babo Hindu na evidence. Na lagu mata kena kalau, na bakam bauta ngasa evidence. Nomor reda na kasi sengat tu nila orai. Naruto bakang bota. Yo, ulis tal mandanga na bakat tulawa. Ninduan na bakat tulawa dala o dakawa. This isn't making. Ninduan na bakat tulawa dala sendono o dakawa o na duruma na bakat tulawa. O na duruma. Ninduan na bakat tulawa dala o dakawa nandona singa. Reda mai. E nanduan na amba kita udo kono na duruma na dala ni bakat tulawa. Doon ang baki. Kaya baka tulawan doon,
ona dhuru men dona mbaki nan dona ni vakatuloa. Ko kambi mbitu ki nonda rede tiko nonda vakatuloa na vi matangali lenga e la gomai. Ratole rene amata, ratole suma itu kun rotona le vida korwa mbai tamata yang ole liu. Da kakun lako. Na vakatuloa ya ratua lako na raibonu na basanga bulu singa. Na basanga bulu singa rangai mai dhauri na basanga bulu na mbaki. Dona singa, dona mbaki. Ya ngaro no vakatuloa. Oro kele pike Joshua, ro dhawiri batikir na basanga bulu mbaki ro vakatuloa antono. Ro ngadani salai rayadhi kenan kanga tu na bango ko kele pike Joshua. Joshua, au senge mbaki basanga bulu kalima tu ale raibonua. Na mai dhawiri tale na basanga bulu mbaki. Au sampai ke basanga bulu kalima ngo. Ngatu no ko Joshua. Na kau e tubi au na ngu senge mbaki basanga bulu kalima. Se tu ke desar tungango. Sega ni drain takapakanto na nambula na kau ni dhauri na basanga bulu mbaki. Malate bina kata na kalau me tako sopoto ko ke nantu na bakatulawa. Ko ngatu na kino ko give me my mountain. Malate na strength situ wa. Na bakatulawa ndo no ko bote ke Joshua sega ni drain takana kau ko viro na turang. O iranga na bakatulawa dala. Malumu mati na bunon rabu isinga. Ko andi sa ndo nanto ni vili taki. Mata masu wakau kawa baleta na nomo wakatulawa do wakataronga na yalo tambo ni klo no wakatula eno do walia na lenga na wali ni lenga na lenga keve la komai satu tina kene wali ego mona libu no munga ni lolo masu wana klo kere wakatiki mo solmoni tu na biko na klo kere nga mai bio ndo nganaka sulenga mai bio no bugena al motua. O was tigo vir na ngone mai Queenstown, o tun tigo vir na was ngona Wisdom. Wisdom is kinto na kena korni buli tigo burubura. Sing talangani na kuniara e na dona bonua e na burubura. Kana wili kana chope ba rosanga bul kawalu, a bola ba bina ka chope. Ni sinto na bonua e na buruburungo ka tigo kina na Wisdom. Angali bolanga Solomoni, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And depart from evil, that is understanding. Ko arona bosea. Na wisdom, ko tu tortini ko the wisdom keys. Ni na wisdom ni soli tu bango na o Solomoni, ni solenga via na buke na matua, mero ni wakatuloa. O dia ne lawara ono moni tamat sar lebu ga no moni tamat na Israel. Solomon na wisdom, baleta tinga na wakatuloa. Gareda na buku na Solomon na wisdom ya na matai ni na wakatuloa. Na wisdom evelu taikin na alo tamboni kalo. Matena na bakatuloa na ro bimba ne ro na marama. Ro valubeni lalai ro unda batu no mendo na vale. O tia ngai ndo biro mbikada na luvena mati. Aredo ko sama tena luvena ngai lo ko le kebete mena ngone ko embula me mai luvena na ngone mati le mbito ko vi ko ya modelututu. An mai ko modelutu re me ba sudu mi luvena redo ko ni ndo tan na mati ni ngone ya. Ro ke bimba ta ko embula. Na bimba ngai ya do vi Solomoni. Matai ni na jajo Solomoni ya. Na usakaiti ko na vile wai mendo na evidence. Sindo na evidence ya. Baleta kendo me bakantina dina na ngone ko embula. Iko sengon lelai. Ga embasi ngona mai kia na wisdom. Tu no ko tormene isela musukuro no ngone. Ando tikira. Ana wisdom. Lave sartunga na isela me musu. Satangi mo tini ngone dina. Isa turana tu kuni musu sulenga wa melubena ko kena kerua musuka ke tu sol monitor no ngori sulena tina nandina plata ya bala bi ko nandra ko tigo wa ngone that's wisdom ni santo le yado na ngona sa chaos tu burubura no mo mona mandanga sa sinikila kambi mbiti ko na wisdom mo kilatiko ni kalu kavivi ko to be problem solver mo lia na ve matangali lenga tu loko. Mataya tu sada mandangai kia, tingo tu sana lante wana kene kerua. Usanga sangati ko me tu tara tu mandangani etini. Na nonto tu leso ni nikoa. Tu reda mandin doang gonna planning. Na mbula ni viliuta ki na mbula telangan ni plan. Jesus took time to plan. Nandang
do tuwa. Tuwa la kano mai tuwa. Na plan ngondo lau wata na vision, ko wina kata mo koto beke na liso ni vision. Do sule beke na kalau na vision. Do nda sule na nonta ngano. Yo ni sabi ngara tikolo bani all nations nungungo ni masu na va. Takalai. Yo na yan na rua. Rua ya usenga ni masu. Au meditate tu nga wana kalau. Ndambe tu ngai meditate tu. Mo kauti o wala ka ni wana turanga. Rua na yawa. Nangau no sa meditate tu kina na kalau ngai ndolava. Na nungu wakasama me urei na vision. Ni nungu wakatula wana loma ni Indonesia. Kora ni bita mai rosa wulu na vision. Na vision na senga ni balawa. Sore bakanga na flash ni tamba. Kasar nga. Dona message ya. So nangai lau mau sangai kire wana kalau ni tuwa la kaviona ni tuwa ni kwa. Sa tungo na vision todo. Koe matai koe karua. O te amero ni ngai ledo na mau sangai wakavini vina katakana turanga. Na reibo tu sambi tamai. Ang ngayon tole rei dani ngau nando oti kina nandona singa. Kami da saranga na taste ni nandona singa aviau. Malate ni wala ko nga na vision. Tu na solomoni without vision people perish. Total without vision people unrestrained. Kan malambale tabaya tangaya nuingawa lo que me nabosea. Yo Jesus took time to plan. Champions plan. Ira kita na tamatanganga ira nanda utuwa na ituwa. Planning is the starting point of any dream or goal that you possess. Planning. What is plan? Plan is a written list or arranged action necessary to achieve your desired goal. That's plan. A written arrangement. Do vola na nomi tuwa. Tuna bang kona kalau biar pokoki wase rua na raivo tungo me bolai. Ira keda rawili ka merdivi. Dona kambi bibu ana kalau na bola. Dona kino ko bichoni bata latin ka tolo choni bola. Kalau mata manangono ngona tamate mate na rotu pati kana turang. E bolai. Ni radio mai? Ngona no plan na kalau membaletiko. E bolai todo. Ko ani rovingen ravo setani pati ka Jisu, rovingen ravo tanga na plan. It is written. It's a lie. But the plan go and see real not a plan na kalo ko na tak. Ko tukun ki no ko ya. Kabanto satu biau tu bikem dono ko bosan ka ken dono krea. Go no na plan na kalo e volai. Iko bunto bolo tu. Avolato sona ka medaka. Ya mundo bilutaki ka diverto no mundo ni bingravi. Ngona kasambi te biona kalo. Au salolo ba ko masula ka sa confirm ngo medaka. Plan. Roda na pokuki o sirua. O tisu e plan ta ko ya no mbule na buru chontin ka ba rua. Sabunga na tikina e na vale na tamango. Ka ba senga ono lo barota ka it's a plan. Warota na tinam mundo no lista mai ko tikim do biom do tik talanga na no tikin. Nando to ndambe mai Jerusalem bo sare dito. Ano na pleno tisu. Na plena tu no ko virto ni sa e luma tiko na mbula ni vital tala. To sa vitanga ta ke orto ti sepeli. Sa kelo tisu ni to sa raundina no ngao ni sa roto waro vital tala. Anche tu no ko virto no na plan. Onga tu na tikina na vale na tamango ke ba senga eu la ko tingo mulai ba rota kana tikina me no ona listel mai ona mai ko tikim do bia mundo tikona no tik ana kene mate sana kunra no mundo to vambo tu na kalondo vambo te otelenga onga tu na tikina na vale tamango ora talanga no nda ramuri ke tiko erna marota kana tiko vikenda na plan ngala na toso da tu wala tu na no de tu venga ona todo ko baka raida baka malua tuna tiko na baka tekela chini ka diwa tikina e diwa ingo endo na plan go blessed
are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. Dona kana nando rokova na klo na tamata e tuna na plan. Vani koko koe me pati meo, nada meo da kaviko. What is your plan? I want to regain my sight. That's plan. Receive your sight. Sing sa, nada meo da kau. Ah, usa baka sa mdaka chiko. Matambo ko tungain. Ayo mo na, takabati ko na plan. Sengan inda na thing, go singi buru-buru ni thing, kumdo ni tal-tal na radini, dangali thing u Jerusalem iwo. Ngona buru-buru ni taka. Au se tu manda tungango kai kie, lako na plan. Nikua, lako na lay ring-ring i tabua. Kai wuni bole, cancel taka na soli. Lako kia te plan. Tu na bi ben, lako lay set up taka na bi walo teki me mbenga. Muna yato ni na singa lotu levu, warombo ka muna tiko me mbenga. Tiko na nai lako mula koi Korea, na kapitunga na noa, au sangiri berendini. Rindini, Griti Pastor James. Tuno wa, ni sa cancel taka nunggu lako Korea. Kero nunggu levita lo ni sa lako ni viti. That's plan. O tsuke kia lako tinga na program mai viti. Lako tinga na itu. Au na marau tiko ni tuki kia wasan lako na ringo berendini tal-tal ngasi, mai tabua. Na daka na fimbulu. Au ngai tingo sa kila tiko na dabo rakauta. Watarong kia bukan tua. Taring tal-tal ngasi mai tabua. Na dabo sa hari tiko. Kasi atungo na mbulu makau na bibibimbe na mangici. Sega tunga na tambua. Giribu ni voleu. Tuni bi indau ni au me koto mendo na tambua. Undo na koto sumu. Laka tiko na plena. Au ngai tuki kia upaka thingo chiko. Sarata tiko na plena umbiti chukani. Iko talanga mena batu ya nombol. Sigi lang me bango. Tulengun tito mandai vale. Kamdo sana numo tiko medaka. Siang iko langani bantam biratu. Kanggo medaka. Rato kila tingo talanga sekovi. Iro kia na mai viti. Adobongo kai sigi dua. Nang nembosa ko ni verente menanga sigi dua bosa. Eu bidangan na plan. Kanggo medaka. Dobe barata ka. Siang dono masu. Sigi rona ya wana konferenti. Kau minta linda betul tentang bose siang, na bose, na labelinga, ya na demokrasi. Ni Allah betul linga, dosa tu apa tak lingam, ya na numu tuntu noiko. Lomongo siang, this is the kingdom of God. And Allah talanga kita the kingdom principles. Sindo na labelinga, na utisar nunggu samate, kau na susumiti kau orang kita kau na labelinga. Au na tu wana tu na plan. Ko imbita tigo na kelo. Ko ni wakatara morongo na tomonra. Mebango ka tapun tu nanuma. Sianga bita non plan. Sala ko menurut tu nanuma. Na overall ta kanumu nanuma. Ono e plan ta ka nanona wanga. Ya ko e diriki na boka binaka. Na ngauna ni walu. Bata e tu nanona plan. Solomon e plan ta ka o te vita na tara ni vale ni soro. Na kain dota ni kina na isera ni klo na vale ni soro na ngau na drumi kina ni a saranga ni edta ko Solomon ni do mandangan tingin po tulay. Mana plan en bito te vita na tamana. Wala kay loko na merlay lotu ni santola na vale ni soro ya. Iramandangan na bete ratabula gira kita matin katumba. Salutu tu na isera ni klo. Malaten dona plan a sengatal ni bakuri na dona ka. Nakawati unum do plan. Kaya nakata mo, nasina ni valiloto in New Zealand di sing renre. Kaya ni milyon ni. Rona turangan Nigeria ro lang may organista kan to levi valoto ron to ital talanga se ando vero na tigabuti na katsin ka tua tin ka rutin ka tul. Ni volocione ando tigu karsu kono. Hero sara ya milyon itu nrepabakus. Arto mo tuno yo kia milyon non na babakos wa kito kia tu talanga ibiti na milyon kito ha to talanga na milyon ngari patani kito sa tonganan raw nundul ay kim sama ni ndo biya tunga balalay na bi tikini manray ya ko sa kana na plan asoli was talitor listal man tikini manray patani sa tu na plan so ni sung lo tibiti sa wind down sa tunga ngono ko aseng na plan sindo sung lo tu da God
always move with the movers. He's a God of miracle, but he moved with the movers. Kau nak tak patira teman tu tak. Takati na plan sige lew na ngauna ni mothi. Lew tiyo na ngauna ni Andra, lew na ngauna ni tak. Leka tiyo na mbula. Tulo chisu ya unang kakana me takapa na lo mai tamanko. Anda tak tiyo ba lakotiko na non the plan. Your Bible is the plan of God for you. Osakayotia, it is undeniable proof that God thinks ahead. Seng dinay tagira. Doko sa baka sa mataka rotu na nobe mataka. Da baka wili ka na bitini wala tambu. Da kila dia ko sa tu wala ko tikia detu na nonda be mataka. Ve se kondi to doko kaya ko bitsuni ka ke vimbaletira sa takoti. It is done. I am the Alpha and Omega. Tu na tiko chisun do ni talano lengeli bako wili kai vale, bata balabuto na tikina. Luki wasi tinga ba. Tikine rosanga wulu kawalu kina tulusanga wulu kandua. Wala ba bina katiko luki na itugu membaleta na plan. Wuli ka mandanga weekend te vida na tikina baka viti. Wasi tinga ba rosanga wulu kawalu kina tulusanga wulu kandua. Ia kodhivi ke mundo ke baka sabia tarvale. Ena senga ni tiko sombu manda eliu. Me wili ka na kene voli se tua na iau me whakaotia se seng. Ya. Hana plan. Sindo e taranda na vale me salangapa ko tarvale. Senga da me manda wili ka na kene isau, tiko na kene isau, me na baotia kina. That's plan. Wawili ka me kaili ato na ayotio tini tikina. Tawale mo dhakawa en dona list ni kamo na dhakawa en dona singa. Ni senga na nomu plan igo na tamata waste time. Sinto tu nanga no nomu dhakadanga na ehandra sombo dhambe kame dhaka di kua. Wa toru dona ndali wali lingiko. Senga na beti mo na singa. Ira ke na tamata senga non plan ira na tamata waste time. Tamata levu non ramode. Era talanga ya tamata levu non relenga. Ta senga tu na non plan and non rombula. Make a list of things to do every day of your life. Ono mandangana ka. Mo da kawa. Da kawa ento na kawo, ento na singa. Kuno na kamakao. Kaya sa sinto na kawo rin nila da kawo ito ba? Lo man bala mandanga. Wiso takabang ko na intaman ni longa. Toso bang ko na fridge. Ano da kawo tiya? Orida, tamanin binimbinu. Mas tu kami tu nak kabu, na longa gusin kila, tu nak kalabu matungo, ya mai vici. Kita selim tu nak kalabu mati sen longa. Angin tahu tu na, maka tu nak kain bui dah ciko, dua ruang mata, selalu tal nombor di kalabu ya, yo bisa makan sam tu, saya tu numplen. Tak kami tu nak kabu, tu boleh melong tangan kau bisa tangan melong, ngiri dah. Tamani babaku nanduka tu na bunuh antam itu kini liu. No musto bangko tunto ten kiner na maramin India to kan rata-rata bikin to na maramin viti to na siya unta mo to ibal kosukusan non ro vital no ronelion India usara ra undur mai ko ya masih baranta to meno na sana ko no masih baranta to na sana ro kay rango to na vital no ro da kati o kento siang tu da usara ngamai tu ngale kiambo iga. Saya talanda menak kiam pasarang ngaya. Hei, hau cincin karu. Ini total kau mau pas kili. Isa busut kia oi kem don namara univiti. Ken tu talanga. Tu busut ya na bo bagasa maya. Mai viti sandar la ko no vale kai viti. Ona kila wa no buntu tunul no kila vale kai viti. Baka na wanga ningol ni kai Korea. Tiga bunga mai liu ya tu umur na isulu. Apa no kita ngaron lil kini sulali lu abu gakin. Tabu organize manda. Order in order. God is a God of order. Mel lo ribang ko me organize. Yana plan mena la kachiko. Tobole mo kilati ko ni otomata zakatiko. Zakatiko wana kalo. Yana kalau yana so mengana tak. Ausa bosa na barong tu begani.
Mateni mbose na Civic Center na bulo Februari. Tala ngase na tala randito ki po sine na Civic Center. Teu tala nota servirto na bela bo saboli. Dora kano dan rende tiko ira. Ati sarang gitu ni rede mai. Asing ni blessings. Anak yang gue saun dia nangai. Mata utamatan tau tak. Utamatan tau tak. Sing do nangai singa. Mau na sengan ni tak. Rono tanga bangun kasati di sana. Vivi, non è lenga mi sono conto nel lenga mi sono una taka taka ti roni wa bukiti bitile buka ruan dona mata antona singa tu rua. So ni wa ina vi mata ke lele limo no undulu na ka upanga taka na tosu ni taka taka. Sanga ni o ge tu na ti bango ka da mai mbosi mo ke tu ni sanga don ka avisa taka tosu. Tama taka taka mata so mga nakelo na taka taka tu no na vir. Go sanga ni blessings. Go na kingu sound din ngani no taka taka. Kalau ena so mana taman tu tak. Tuno cisu tak tamangu eu telangan meu tak. Kesa tak cisu ke telangan taman tu tak. Na non tak kesa ni tiki vale si voli bola. Itu ko itumba. Ko lumutu ke na nevan na kelu. Kalau ngata nevan roi rakot itu ko na itu ko binan. So na avon go sambu mamar serangana keni. Lakonan delentasil na petrol wa Italia. Vitu mandanga kina walu, lo manindona singa, bitendona plan. Ongerida na kali burida kan lo manindona awa, kaya tak. Pembita tu na plan, vitu kina walu. Aula ko na corona na singa sudu kita kana patama matagali. Kela usa kela tu singa ni sudu na stand down la ko tunggo ka la ya da basarangan na tiwuni buli. Kero lo ko mai kerendi Indonesia ko le da buli lo to kana ngoni Diwali. Kada bote na roket ni Diwali. Na mataka kerong kay dito kerong din kero didim ba ira na kada bote Diwali na roket arsibi artal tulo man window. Diwali ngana kana singa mataka sa la hotel na job. Yo kento stand down tu ni bola kana singa ni sudia. Ngale tibu taling on sa tibu na buli. Singi sudu wata wase la kotuya ni nakasinga na betiana. Ako ndalenga tukina na kaiviti ani senga tungona non da plan. Ni rakai dia dona kan plan. Olo kan torong endo na turanga do kere. E tempo tonga valile na matana. Turani dia. Ko tortunga na kabani kerilau. O tarin ko sar. Tama banta non plan tu ko visi. But visi ko lo mi ke usuli sende tu va. Tu no ko eu. Na visi mo mbito lo manimbang endon ro lim sa ulandola. Lim sa ul mo ko telesival. Sama taka. E kuria taki kabo tu itu na nona plan. Don ro limsa ulandola moniti kina barombuka. Ono mandangana singa. Yoko akerla wa do na boroi. Ono na singa yang kaya kasam tak 150. Ya sabia $300 a week. Ambita rana bangi. Angge bia bitala na pida dion ra usi bida. Kundo na bulito kambo. Talo taka bio seki subulu toko. Anta mata lasu na tamate. O eu na nongumbu main reke ni wai. Mai bono liu. Tangane ngana tamai rembu ka leo na tina inunguna. Irto vita vini wati tina rambuka. Na tina sekiusa. Irto vita vini nunguna wati tina sekiusa. Kita ndo tu au singai bultika na secondary form 3. Asa tamat do langa ser tu kino sekiusa. Dau ke tal tan no ala so ke wikito. Tu ko brother. O lo ke Henry kino no korbi no tuna. Klanto nang kasia. O kusi wakaloko. Ni termen bona time do no wakabinak. Ai va va. Ko ni na redu ko na batanga ko na uluna. Ana sekundia. Tarana bango dono pa benato na time. Dono kon dono singa o bunting man pas patanang kasingo. Mulni ko no masule ke mundo mati. Sella ko cell group. E kira talo ko besiro dono cell group rota man na masters ni theology man na Philippines. Sembarangan ni pandang berro dono cell group.
Se alla ko tunga na bunor to sa vivi mai. Kabila. Sauti kia vondu na matin do ya to na Korea sarang kai baka intambe binaka. Na lenga kede tiko furu na ngono goka. Lenga kede tiko ni Islandi. Irangan revi ko chiko. Do kilia rotalan ke mundo yumbulu ni kono masule ke mundo mati. Se alla ko tunga na bunor to sa vivi mai. Kabila. Ambo kami kabila saranga. Ia awa feel balilai. Bate usala ko tunga me bakana bakaya tor bunda nga tarbula lako. Se onu disentak rawa. Indonaka. Kaya sa musiti ko sa baka lolo ia usaranga. Ko saranga ni modi. Mara di kilana kalu ni usa baka rota kana yango. Talain renrengo. Bong ya sare di tolo malangi. Ya sauti kia vondu na matin do ya na Korea sarang kai baka intambe binaka. Na lenga kede tiko furu na ngono goka. Lenga kede tiko ni Islandi. Irangan revi ko chiko. Ambauta na product o bolita chiko. Ambauti chisu. Dona kana power dia lai chisu. Saber wanto ni besau. Yang dona turanga na marama. Na ngauna era usati kino usatu kunoti na marama ni Samaria ke chisu. Chisu ke tu no wa na wai au na sulia. Uno wasenga na biangun tale pa kombote chiko kwa. Seganira rambeka ni re na matamboka. Iyo tu re demanda. Tu mas mandanga. Ya sa sarga no ko ya. Kalau na daga matakira. Dona waso mbali. Rosa ngavul kabitu tikine rosa ngavul katulu. Waso mbali wasi rosa ngavul kabitu tikine rosa ngavul katulu. Uli kamandangan nakana ai bola tambu bakaviti. Vango nakana ai bola tambu bakaviti. Mo kilande baka se vakeve na nomungele ni sipi. Karida baka binaka na nomungele ni pulu makau. Kana ai bola tambu thou diligent to know the state of thy flock and look well to thy herds. To know the state of thy flock. Nuna redirtu ganum gel nisi pia oiko. Kerto to mati ko iko ndani wata to mati. Kera ndrou ko iko ngai impata katiko nan ndrou. O sengena ba mbauta tiko na product o kaute tiko. Nangau nango ka sa resengni biarongo vichisu na tamata. Ira sabe rei di chisu. Sao ti nangon rongota. Nangon rongone ira sabe rei di chisu. O rei di chisu ba apa? Na product o kote chiko na mbula. Merna rei di chisu kina. Singrani na talo no atakatunga. O tu tika na buna utu na turanga sali badir loloma. Koro Jerusalemi lutukina na idule kune. Atarumento na turanga chicken big bino korongo ka ko esi iko mo kilati ko na dabo buno takachiko kena ka tolo no to lesson ya to vole mo na kilaba binak e una no kumbule ni vingravi o ba mbauti chisu ko sember vanto ni mbau bisa do judge takatal tungana no kumbula na vinrendre la komai mo na sarabi chisu kin. Dua talo sa torbale la virtu na marama na turanga mai Christchurch na mula na chisu. Jesus never tried to succeed alone. Sino binakatoko me to be succeed alone. Tu na reta na ulutanga ni kuwa me wuki kanda ni balilai. You need people. Don't try to be succeed alone. You need people, you need God.
Success is a collective or collection of relationship. Success is a collection of relationship. Na vina kata matamatayado, ena leleu. The collection of relationship. You need people. Kawando ni ombeda, ka kotalanga ni ombili raka indona tamate ko chikotika na kalusa kayoti, dona kay kilati ko iko singati ni kila, dona karan rawata ko sinro na rawata. Ko binaka ngona kina menda nanung mati ko nan rambulo na tamata. Your future is connected with people. Or your future is connected to people. No via mata ka bibinaka na connecting wir na tamata. Na loya na sira ni matata na loya ke senga na klein. Na buniwai sinri klein na vuli ke na kai kila ke senga nindo eto bimati. Dona kana no do mendando varronga da nando moni alo tambu nikelo. Ko na samati kenda tiko. Era na so na kalundu vaga takasarang na kambedi. So na tamata rambedi, ira ngora na tamata ko ko na lo manimba ni bono ni nom ping gravi. O na senga you'll never succeed alone. Era na tamata. O wa bini binaka takatuna kalu na lo manimata wo valengona all nations. Na mai vine na kau mainga se levu rau tuki na mbala te levu ratu ya sango ke o yeunga se sartu kan itona ngambete na nungu kasi levu. You need people. Sama ni bata na levu di nomu kila ona ngandrewa tiko na tamata rongota tiko na ndomo ni alo tambu kina no mumbula ena venga ona te odoko o Mosese na ngauna samai fail kina na nona veng ravi. Bata senga ni rongoda nga nandomo ni kalo. So na ngauna kemni na ital na randini, santa nanta ula kotiko na nonda experience. Anda senga ni via rongoda nandomo ni kalo. Ya na fail ni lotu e viti na ngonongo. Matiwo me vertu na lotu esele lao me lotu esele, dona turang ital lotu esele, amini ombal nrokonrok. Turanga ni na sangala umay lau. Ko eto mbali tunga nambara be ngunumbu untusia nambu lutira nambu buto ko di na nona mileni ko senga di bataranga di buta ko mileni kay ko turanga ko nga buto ko na mileni mi tumbu nevana me bakana libu ni mileni buto ko rangene de dona turanga sa tauna tu nevana ko nga buta ko mileni do buto ko na toa ko nga buto ko na toa turanga me kero bisi nga me tangi mai buto Pasi nga yung minyo ang balong roka. Akay lang na toa yung takunas. Yung toa, tamata. Kaya muto ko na toa. Anak ko ko ni kalu. Nila ko bata tigo kina kalu. Laka tu na loma nilo tu esile. Tigo ko yung may lakamba. Sa senga ni tau tu na ude lakamba. E na loma ni ona na vula. Vivila toka na andela ni vale nene tal. Ala ka no matene no talai ko no tuineo. Kere manda vital tal me masu na uda sa ona na vula senga ni tau. Ale tu no matene no bango ko tal. Ni bina kata meto no uda. Tu no mo turana tuineo. Me masu ngana meto no uda. Tu na vitu neo ndo mbotana ngana vivila tong. Do sing botana na senga na tau no uda. Serakamba tinga me mbotana na vivila sapa kurnuda. Ana pawa. Donga na tamata bakateki ko bateki au. Ngaunongo ni olako na sangalao ni lako mai na tsunami, me lako mai na uoloka. Kau takeda na kenrei bulu-bulu na tuyai mai na sangalao. Sanga sarani tararao na bulu-bulu ki amene o mbal roka. Ana ital lutu esele. Au ronga ni runa ital ni Assemblies of God. Ni rau thiemuri mai nantua na koro. Sara lako merebiat na isele. Mata na Assemblies of God na mata ini sungguh-sungguh lutu pentiko. Me lako mai viti. Atu ni tuning garabi tu na antonan kabo baka Kalvari. Nangan rausa rongge reda ni diritu mendono kuro. Sa boleh kesaram. Rongge lante lo mani kuro. Kuro yang kita kos te keroitai.
Rone tal liliu. Rongai wondolo mendo na kuro. Anak ukua ni kalo. Lewo na kena ital noa. Irana ngasi mai liu. Asa senga ni ado tu nangonongo. Nona na kitu mai biti na bule duki were bule tumbu bololo lai nunga lai. Ira kita nan reke ara sail tu doko. Au dala ko tu biti ko sa sing deu. Asing ni deu. Ko ara tungo misa bule duki sa sing ni duki ra na ubi. Sa la ko tunga na uta. Asing ni mondurawa. Tu na kalau viatama ena tunrubi nang gele na bukum. Tole am da bamba tiko na the product da bamba tale tunga ni klo semberwanto ni mbau bisau. Semberwanto ni mbau bisau ena senga ni na bisau. Leo na kan inda sala na ko na to so wate kintu na katuno aminio butuko dina mileni butuko dina to na kaga da buta yado. Du senga na bu lutira. O kento ni ko to vir kamandangan ni umandu. Sangan luto. Tu kan ni umandu kama mai no pawa. Tu nan render pakai la saya dot ko nangononko. Nangona tawa nang kay laurekin na pawa. Nindo na tamata kau New Zealand. Halo keve. Ira keve go erangan revision. Dona kay tiko yalonda en beauty tiko na kalo ba to kay tiko the invisible link. Beauty tiko ko yalonda. Sembani bakata pa dona lay bakate borren dua segni biolotu na yalo ya na baka sangkarti ko meto ni sa to may bichisu. Ira rangan revichisu to doko. Yan ngono ko usakai tiko sarsing biaro ngo dichisu. Ira sabi ara dichisu. Segni la kota mo chisu may mate borua. Ko sawara tiko na sing no le sumai borua me sa oti borua. Kenta ngango anda tulanga tu na serre me ulinga ni turanga tondo yani. Veira erambika itu. Hindi tiko na serre. Dalangata na serre ba kay rongo binaka. Ya santi na tiko. Nindalingan dia ni klo. Serra sa so tawatungan rendre uros tawanan rendre. Malet ni sangat tunda baka din takatiko na pawa. Sulit ko fikan dara klo. Sengen rendre na lesu ni alo. Era sa binakata tiko mera rei di chisu na ngonongo. Kali liu bibinaka. Lewu mai sota birike wa sengani o amasula ki rotungamai. Semanda kami sota tike kim ni tal kim ni amasula kana nongo visa. Angai tru. Kim ni amasula ki ni utovi mati. Au kai mbula. Ui. Au sangula da, au sa sini kila arangkai mai tukuna. Mana ngauna ya sengani yali bakar no onto vira ni rekila e pawatiko na ya vai chisu. Kata toka merna mai bakata klavi ke dani sembe mana tiko nga na ya vai chisu. Da baka mauta tiko na product na mbula vai warita katiko chisu iyo sinra na lai you never succeed alone. Iko nangan rewa tiko na tamate na vinga na tudoko. Kakuni na numa na rano didi baka dondo ni lako. Singa ni tukuni tiko no man is an island. Membula tunga baka tagiko no. Iko nangan rewa linga ni tamata. Rongoto tiko na domo ni alo tambo. Ena vinga na tudoko mena vosi tiko viko. Au baka samataka tiko ni use manonga sabian renre. Au se kalilai. Asing kalilai usa bakicin kawal. Ako tulang tiko na lebi balo tiko nang gali mari nan ronga. Auto sobat tu kirto na assemblies of God. Asing bakicin kawal ya. Kito masula katiko na generator na ngauna na tiabo rosak kau kuasaranga. Na generator bo mandangai ngati tali masula kena generator ngai babala. Masula katiko sa tabio tal dakau. Ko kadibio boy. Wala usak. Lebi sao. Iko na puno ni ko. Na kau gai baka samata kana nona disen takarau ko ya. Ni rambini tu ni tal ya ni message na sulebio na kalo. Sa sekat ko nangonongo bango kenta sa yonte via kenta nganta punau irangana iu de meremeke tunga senga. Na singa na tamani mbuno etariau. Rotuiga ni tal kamawanga. Na tal dakau, na tal selo story ngoko irana champini ni bipa kalutu taki.
O atal no tako timia me via usali tanga tu ni volta mo sa blanket tu kondo ni volta. Libu ni no kureri. So wa denga i volta mutunga sa tu ni mai. Kana ngono ko sa sureti kin data mate ni kalo. O launga ni toronga na mai sa soli mai na message. Singa e reki na tona matamboko yang bagi tolu sa bul kalo. Singa yang bagi tina kalo. Sa bagi rosa bul tika na matamboko. Au kai sudo yo. Kalau kai baka yang katakan kumbula. Ana kau ni kalo. Rona biotina rosa bimbi usar tu kana singa. Tukuni biona turang kadi virau. Rosa bimbi. Kemro na biotina ngo biso tangane ele onasi. Kemro rosa bimbi usar tu kana rolo mai bechisu. Ya na 1978. Ambaki rona undolu kandu asi rona undolu o le vivalote ki Sacramento. Aro lau mena rona biotini. Rentu le va kabi vale. Akito le va kabi aronge tarong yao ni kilikira sia. Iko abuna o mena ngali mare mai korone sangana na tin ke dio biso ngabul kawal. Nenge kadim kinandona biotini. Rosa bimbiu kirau ya na biotini. Rosa tal ngas tu ni COG, Church of God. Tono luvian rausa taka vinaka mai Amerika. Di senta karotal ngasi ni tigo biona message. You need people. Iko nangan rewot iko na temata. So nangauna na paka yang atakira na kambe di na kalau merma indomo ni kalau kiwe kianda. Nanu matiga ya to boleh mo lo manir na temata. Kunyo lo mananga na temata yanga. Kunyo lo mananga na temata ero ni bukiko. Ta mata ke de kautira mana kalau lo manir tiko. Dona ngauna erna bagarai taka mana dava a kautira mai kina na turanga ena lo mani bai lotu sena nona lo mani bai. Tu da kada manda lulu aboki tu van revalelai Yo, van revalelai. Iya, benar kai. Kalau tinggal da wisdom kini. Terus meloma. Benaka. Ndo tale na ulutang lele karlo tingo da wisdom kini chisungo tu na valele kata kato mandangani. Ndo tale seli tiga sam ngasi uli to katal na butu mai na buka besi. Gaindo sinabasing le burando mo da na kalasindua. Kasa tong bale tiga na bakuru tiga na flo ira kalasindua ko. Na raivi tal nga rangai mode bosuri. Ana tal na butu. Sebenarnya na ramode binatu na nganengo. Labi linga manda ke sa mode lutu tiko. Linga kere.
Katal-tal na mo tinilay ni Sarah Maike. Wawarot na kira to ng asawiya. Ya. Wala mo tarangan. Labiling man de kesa gani utsigo iki. Sa tiyo kede, to tarango na Jesus respected authority. Dona kami biwa na kalau na authority. Ninda salah ko wat itu kena turang. Authority creates order. Indona matin itu sengan indona beliutaki, indona matin itu yang sengan inominaka. Indona punoni taka sengan authority. There is a time and a place for everything. Respect those in authority over you. Ninda untuk boswir na send forth, roto na matay ni send forth roto letini, jar to sangke lameng gorto tal ngase bata, tal ngase COVID. Roto letini, au satu bir roto I valerewa songke kabirto, ni sangau ni nomundo warrong na kenliu. Malatana ada nongau nanto na lai vilu takikina. Nindo lai vilu takini lewu nomundo ngau ni bakarong. Dona tamatan tau ni biliu taki vinaka. Ia keo via biliu taki tiko nangon no warrong. Nangon nanga iado mai kina nangon no biliu taki. Kona sasara ni kila indona ka. Mera no biliu taki kina. Koia, endo tiko kina na authority. Authority, tiko na turang, submit to authority. Tuna mango kana Efeso ono 5 kina ono. Kana mabalangi, servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling and singleness of your heart as unto Christ, not with eye service as man pleasers, but as the servant of Christ, doing the will of God from the heart. Na mentor. The mentorship. Mentorship is the master key to extraordinary success. Namdua me mentor takiko. Au tigo na nongo mentor. Vinga ona keve. Sona ngona mundo la duru manandrendre to ngiri tu mai via. Vakila koya. Na kaula duru matiko. E kambi bitalanga ndo tiko na authority. Willie, me mento ni non dambula. Cisu, ona tako ko na authority vira kai Roma. Matin tu Roma, kau me vi ko ando nei lavo. Nei lavo me sulvisis koa. Tono ko ando turma nei lavo. Uli de tu kina. Uli sis sulvisis na kai nesis. That's submit to authority. Wanga na kalo, na ka, endo dono me nona na kalo. E atiko na marika tina ka rua tina ka vitu. Sorangan na tando via ulom baleta na non rambulan na value taki. O tevita ko satu mata no solo me musukan na tomona. Gailang tatingo ko na authority and the anointing. Because authority comes with anointing. Kunyo bosa. Kuna thabu tendona ka. Ke dona ka edala da kamana authority. Na kalunga me nanga idaka biko ana ke nisau. Senga no iko. Mala to iko. Rani na kuita tarkine lewe bola itu nei bola tambu. Korbe voluta na authority. O Miriama ko engase be Moses. Ngai posta ki Moses. Buka to Miriama. Endine ningase robita dina. Ena authority ngai tiko be Moses. Sono ngono me tanto reveti con authority ngoka non tambula pono ne vingravi che andana tala. O se ne tuna tingo kami via baka derderia na bili utaki senga. Tobole amonaro ko ke waka onto posta ka tu beda na bili utaki tingo sarnganiko. No ona takatiko na bili utaki o Joshua. Dina di senga ni lesiko Moses ki nandona post
koe ona takatunga na authority. Ngauna salita na inre ke no Moses, ntukuni me ndusiana watu ngai mukuta. Ngai wango na tangi nei Moses, turanga ni ngai lesi endo na nomuni tamata nganga, mena takos takir na Israel entai kondo ni choritani. Tuna wango kana kalabiko tsoso ngana luwe nuni. Kurambu yo ira ni sa solua, malata o koendo ndonga, na ngaudu na ngarawi kalau matakau, wilike na ironi, tukuni wango kani o tsoso na luwe nuni, sewando ni mbita, no buno ni maso. Joshua the son of Nun did not depart from his temporary pretent. Rangaravi kalau matakau te ako masul katunga na vili utaki. Mea tawa nga na sa lai toriki na ko na vili utaki. Singata lindo na kaya waka taronga sa rai tunga mai vi Mosesi. Ataka te koa. Mosesi tawasi na was dam. Joshua ni le te kova. Tawasi na choritani tuwando na matanisinga. Ke tuni bango ne voltamo. Ni a baronga na kelu. Wana tamata na singa ya. Nona order tu mana kalau nambuli ni bura-bura. Ke mai barong wala nga wa endo na tamata. To submit to authority. Na vinga ona keve. To wala mo submit ko kina authority. Vinga ona to doko. Na lako binaka kina nombula. Ni osana toseliu. Go can do one of the leadership secret of Jesus Christ. Ko ena nando rokova. Tuna bangko ko koe, sinto na kau raka babaka iau ngā. Koe ngā na kai, sulia mai biau se tukuna mai biau na tamangku. E ano na. Sala itu mandanga na matai pailato, bangko ko pailato. Kela ni rana bako tiko, rotal ngani saragi ko, fos mandanga mai. Tono ka singre na roatin tono ka kesenga ni suli mai daki. Ni sala itangi toko koe kedi simani sa turna buna bakanan ra. Se rokova ngana authority. Tamangku ke roro me kautani biau nambilongo. E makakuni wakana lomango me adongana no moneloa na ngoni nindendre ana ngono binaka ni submit belete ndana bakila na kiana binaka e ado tu nona submit ya mele ado besaranga ni sale isule listale lon tuna tamango au sa sulia ne longo kinalinga muni kakevea maina ngauna ni nona su mele ado nona mati nona mbulatunga na submit kina authority wana tamana tobolea momuria submit kina authority na vinga una tudoko ka kuno mbuli no mulewa bala tona vakaloloma ona vakaloloma le bora tu nei vola tambu non rabia dongata ro kora non ratu bia dongati Mosesi kina na kanga yado tantola ngana ngele ratu lutu ke de bakamatu vale ngamutalangeli yani dongati tiko na veli utaki na authority ya lako mai wana klo authority to doko ni na numa tika vinga ona to doko ni tole respect honor the authority bolata ya lako serenga mai wana klo ando na ka mai ba believe kende kino chisu one of Jesus secret key of leadership na to ona takatiko na authority anda lako tikina mbole ni veli utaki ana sinindu ana ronga ana klo ana na organization ia mentana vi vakaroko TikTok vira liutiko ki weekenda vinga ona tudoko ndotale sana via kene otu sibangango tinga tu sale basinga liu bata na nonta mona e kale le tonga sensu tinu nombala te kedenu ngomule au le sumana buli mai Malaysia au ngale zakabuli dona kemba bunu mokoi rasa serani moti ni sabe talata ke de bondo ni don lesu ni non ragabo sengola rasi ni moti ara sen manten ni moti gar sen ke ni kila na kambala ni vir ya ni sale sivia na ka embala ni lo mani mona ko e tinga na bunu mena ya kina non tu katakotoni e bina tio na bola bina ka tikana ngau buli ke ni Malaysia setip ala kutunga na tip ngena kuribulia bulingani ko test ni mataka fail lako vale sa kato ntunga sona ngauna tulusanga wulu na tip sangeli riwaino lako tuna buli na bongia bolo buli bong test na mataka kima mele vanandra wulu sanga wulu kima mea
buli bata. Le uciam bagi ba, kita grade nga kita le rosa ul katul. Lutu ko ngasal lutu lako sartiko. Balate sobe ba ngatakan na kuku ni baka sama na polo batana tinggi-tinggomi. Ya ukila binakata musa ba kato-kato ni tunga. Tip tu anggele buli itu na. Sali semua yang santona kanu ko baka binakata na kelu. Ni usar rota mena buli ya. Iyo. Siang kay lako tungko kay bidan na kani tuku-tuku. Le usar na lesun yung doktor vira na ital-tala. Yo vida que tu sama tala da bikim dongo no sensar ni na na ba mbala butar de la lako o baka sili mo indona nga lebu ni wai le lebu di sisi tu na ba bara Jesus is tomorrow thinker. Jesus was a tomorrow thinker. Ko na no na mindset baleta ni mataka. Sianga ni wakalusinga una ni kua. Nangauna roso te kino tisu kena maramani samaria nambatini kelewe maisika. Tisu ngai endusia wiko ana nona be mataka. Ni ona sulia mai vi ona wa ingore ona sulia vi kento na wa ngunu busing ne vi ngontale ana mata ni wa itubure kina mbula ta mundo. He pointed her to her future. Do tele nei talo no etiko e na tsoni wa se walu na tiki nei tini kantua na kena kau mai vi koya indona marama ndau tangani. Turanga na ibuna Moses nindo endau tangane ko mabir kena batu mati. Kacisu ka ngasi bola da bir tangana mati ni batu. Bola toko ene soso. Durima Israel ke be age bango ko ya le be irango. Arsala ko ke turanga. Tuna bango cisu. O ya umanda ngasi intona ndono tubia o muntu siko. Lako nga kako ni bola dali. Kako ni bola dali. Sandu sievi ko ya na na be mataka then ga yado bi ko indona ka etapa kali usar and I see wa se vasang bul katulu tin ka walu kina tin ka diwa I see vasang bul katulu tin ka walu kina tin ka diwa remember not the former things neither consider the things of old behold I will do a new thing now it shall spring forth. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. Yeah? The tomorrow thinker. Dau ka komanda ni vana nanu ki na kango. Ngana kaya yada tini. Au na dhakawa endo na kabo. Na besiga ni mataka. Ko ya na kaindo vagaloloma kina na nonta memory bank. Your subconscious mind. Ni otosu kina. Na dhorbo mai pedi saita atarin ko tisu o viambula se sengai ko ngai replay taka ene na singana no saka nindo e kauti au nei sisili ni sengai lako tinga ki na ndota le sali ubia ya ko vande ne taka tu lewana vingara vinikua nei ko lako tale tiko na singana no o tisu he is a tomorrow thinker pakasama taka no visinga ni mataka. Tu na ko sasa nindo ka tu ni sisili ni sengai lako tinga ki ndo tale sali ubia ngai vango ko tisu vi ko ya arise take up your pallet and walk na vosa na arise to change your thought pattern bisa tak no mindset aku suti na memory bank na singa na noa la de mana imagination imagine tak ni ona ran tumbale wala ga tu non tumbula na singa na noa mai nandi se tal kasi jim au rede rekeda na tiki bona mani lako sarata bagi mere tal ndongana tabale jim nga ada no peni karsin kesing tambagi mata ni kile ko ni le wikem ni kile ko usa kadi jim hey ai vena ka urla ko mai sarata bagi me tal o mata ngoka ben andre tu jim tuna e mata o natal no tak mande wikem ni tal no
Hiyo. Kila na vida na bagi sao tinia tukuna mana biwasa sekat mi kimami bola ne vai kimami kimbita na singa tambo di tamu ke mungai bebe sa. Oleh pitanga na yala. Ngai rotoina di ngai bigu keda na turanga e na dona box ranga li tataranga. O peningo ko pin evan o pin karsini. Tataro ko na ngai pitang mana dai gym. Tambo lava. Tabolena tal kasinandi. Lako mai Ngai gauna ni singa tamu ni tamu sare vango rido ko ni sa dola tu enton tamu ni katin liu o ben are do jimgo isana tabalengo sana numi o sara dona tamani loloma liu sa ko tamivio o jim sa leka ngana lutu na singa mele mbosu ko na katini to no ko yo mata le mbosu na katini ngoka kambasu na katini liu ya do tala katini to kiloma mbosu na katini ya dota la katin to gelama ala ko sumbunga na sa isini katini mele do besar dona katin lele umbo suka bango tokin dona 1 cent dona cent tuko na bango ko jimi ko raida nongu tikon ko inandi ona sega ni ona todo kata ke bukan tua ko eu toronga mas então porque tikino ben tama kawa sa ko to ni sulut ngai tal no tango no jimbio yang wana na memory bank your subconscious mind kona dona siende asingola na beno kona singino na todo karna ke robondu endo ba bulenga Jesus is a tomorrow thing kona vi mataka koya nanda singana no nanda memory bank ko tunga kina na file na records ni be singana no yeso na memory bank sa sertalenga records na records na tuku ni dona kambula so sali pas na records sa tuku na archives na no tuki na file na tamat saramati so sa archives tu na non memory bank tuki na vika segana betena vika da viso taka tisu he was a tomorrow think we sing ni mataka e baka na no tuki na klu membaleti kanda. Stop taking your journey to your yesterday. So na nonra journey era kotumena nonra besinga no. Me makata kana dorua mai pedi saita. Ni sengai lako tinga kina do tale saliu biao. Saka ni be wokiao. Merakauti o nei sisili. Ko angai ka chisu. Arise. Change your mindset. Change your thought pattern. Nanga ne biso da saka ni abala na wai. Sinto na engelo sima yabalata. Atuda ke ko embola budon dona nandabo. A bisonga na mindset. Dola no na tolu sabul kawalu ne ambaki. No nandabo. Because of his yesterday. Dona sera dan ulang tiko sauti na singa na noa. Ni mataka semermai. Enda inga na singa. Tanga ni ko laka ni mataka. He is a tomorrow think. Dona kaindu matau kino chisuya. Na nona ve singa ni mataka. Ko sa daga takoti na no ve singa ni mataka. Ka keve tuku na nei bola tambo la no koya sa wano na tumo opita mai kape no mi ni senga tu na nona soli. Don mendaru soli iotura. Vido non vale torno mo ni si okolta ka wai mateni ko siwata. Dola vana ngusuna ko to meki non daru soli. No vana nanu sa tuili sa rei da roko ya na iguali ni lenga e tiga na nanta via mataka. Neo lako no musinga na noa, e na levunga na no mu kasa. Woda koso no muanga ni kuspeli, ke no muanga bagayalo, neo baga na nano, e na no besinga na noa. Na noa, e na singa ni na lesu talama. Kalu talanga singa to bagaya ngataka na singa na noa. He is the God of now and your future. Ana kalu. Dadu na masu, ni bakalu matataka non rombula na levia muni, Watong di tagir tu kana mata muni ke non rombulan ni murike muni. Wasini tira na buku kene alo matua. Meron rata kana lo mamuni na kalau. Kalau kata kana boni singa tindai. Masune da muni Yesus Kristo ne bakang bulan dinan tolo lama doa. Tu sa tengu mandai. Na lama no meto vale motor nga vale na vision. Na vision. Mondore da na reivotu ni no moving gravi. O kila sana tu benga satu na vengu. Aku ni wamba lausu tina kango
uli me bakalele katonga. Ruangan leso ni saran roch kintu. Kau tu tabula terbango. So tal terang ruang bina kaciko. Siang ruang bentang oleh kata sabi nasaranga. Engkau sina engkau sing le kata ki. Ya indon taman balu singono liu tu sada katu. Tu dak sara tu sangaleani kesemberna ba singaliu. Lai wawa tu ngapa malu itu ba. Dokili rotalan ke mundu bulu ni kono masulai ke mundu mati. Si Allah ko tunga na bunor to sa didi mai. Si Allah ko tunga na bunor to sa didi mai. Kabirai. Ambo kami kabida saranga. Ia awa feel balilai. Bate usala ko tunga me bakana bakaya dor bunda nga tarbula lako. Si onu disentak rawa. Indonaka. Kaya sa musiti ko sa baka lolo ia usaranga. Buko saranga ni modi. Mereka kilana kalau ni usah rota kana yango talain rengo bong ya sare di tolo malangi ya sauti kita bondu na matin do ya tu na Korea sarang kai bakain tambe binaka na lengka kede tiko furu na ngono goka lengka kede tiko ni Islandi dirangan revi ko chiko bautan na product o bolita chiko bauti chisu dona kana power dia lai Jisu. Sampai rawanto ini besau. Yang dona turanga na marama. Nangauna era usati kina usati kunoti na marama ni Samaria ke Jisu. Jisu ke tu nawa nawai au na sulia. Uno wasenga na biangun tali pa kombote tiko kwa. Seganira rambia kanira na matamboka. Iyo tu rida manda. Tu mas mandanga. Ya saya sering nak koyar. Kalau yang nak kata mata kira, dona baso bali. Rosa ngabul kabitu tikine rosa ngabul katulu. Baso bali wasi rosa ngabul kabitu tikine rosa ngabul katulu. Uli kamandangan nak yana ai bola tambu bakaviti. Vango na kena ai bola tambu bakaviti. Mo kilante baka se vakeve na nomong gele ni sipi. Karida bakabinaka na nomong gele ni pulu makau. Kena ai bola tambu thou diligent to know the state of thy flock and look well to thy herds. To know the state of thy flock. Nuna redir tu ganong gel ni sipia oiko. Kerto tu mati ko iko ndoni bata tu mati. Kera ndrong ko iko ngai impata katiko nan ndrong. O senga no bangambauta tiko na product o kaute tiko. Nangaunang ko ka sa reseng ni biarong di Jisu na tamata. Ira sabi haray di Jisu. Sa o tinangon rongata. Nanangon rongan ira sabi haray di Jisu. Haray di Jisu ba dapat? Na product o kote chiko nambula. Merna haray di Jisu kina. Singrani na talo no atakatunga. O tu natika na buna utu into na turanga salibadir loloma. Koro Jerusalemi lutukina na idule kune. Atarumento na turanga chicken big na korongo ka ko esi iko mo kilati ko na dabo buno takachiko cell group e kereta lo ko besiro ndona cell group mo liba rota man na masters ni theology man na Philippines sembarangan ni bantang merro ndona cell group e kereta lo ko besiro ndona cell group mo liba ngate ko tu mandani kina yangon ni sanga na personal ro ni tigo bi ko na kroi. Rodi tiga biko na kila kesanga na passion ni alomu na senga ni na bakaya ngataki ko na kalo. Me sao ngandre basaranga ni sa passion ni alon to bada na kayado na kami deti ko na mbula ni non toso ni bioka ni watake na kalo. Ni tiga na passion ni alon da
endo na kaina ndo iado, enda na marau taka, na itiki wuleila enda tika wukina. Na isong lotu sa rumboti wuru tinggo na All Nations, at tika wungana le 5. Iau ngau randini, ratu le tulu na luwikirau. Sing do na worship team, singin do na matsiri. Ko na dau testa ki anda na vi kalai, me redo ko na pesen ni londa. Mana nonta loma na nakalo. So na ngauna, na tini na mbakia, kito stiki na nabua, gasimul tiki orandini. Untuk tombale tu mai suba, inabua. Tombale. So na ngauna mo ditu ngaloma ni ngauni sala. Sisanga ni urai vakina na vision ni nando na isong na pesen nga ni elongo. O maruta katukina na mode ngauni sala. Ando na ngauni sala ka Bible study o tia nekava. O tombale mai na nekava vali sudu. Mula ko isu sa da roi suba. Pone au sa masu ana kalo. Tura ni ka kunna no mutinga na elongo, na no mutal tinga na ngongo. Sa oda sara. Dona singa ole mode te ko I nona tau korongo mai namuka I lau. O sa tombale sa kinta manararama. O sa veo mode. O kila mode ngoni salango. Randendre pa keo manalo manaluri. Wila ko bindong. Dapo. Na wakanindong ya. O na nga urini tangka pa pinaki na mode. O nga yandra nga. Ni sa lubu mai na siringku. Sa uolivu. Duri tostale. Sianga ni wasuka. Pata sa pesen ni elongo. O singani tiko ni asa, singani raita saramandanga ni nando na ministry. Saya longo tiko nga, memoria tiko na kalo. Dona ngau na sali ate namboro, na tambe taka namboro, mesa pas tiko namboro, tambe taka berutun lutun raun rua. Modi tu ikiar, tu longo man heavy petrol, tu ridiau, tu nunum tena hit and run, tu sama tikia. Tu tariau unga yan ramai. Hey, apa dawa? Siya ko sabi mo tengo usaha modi. Orotu lago tiki nabu, ambe bango, ponto mai, tungke ka. Hoi, okay. Lako. Atau di liur tu tumbaleo. E baka tarasaranga na kalo me tini nembaki me testa ke ukina. Kaya sang kina ni ka baka talaka bio nungu abu kita tu na buru ni kwa. Na pesen dina ne longo me utuku ni Jisu. Sampai nulai buli na Bible school si tungai na buya kira usap. Wakante otak dona study Bible babalangi. Wakante orang dini baka viti au kali presentaka. Matene puno presenta kina ando na skora stiko bango kay na kawai loma anda no on marabu. Ni la bango ikino. O lokai no da letin banga to na puno ni stadia. Senga itsinda miniti na nongo da study. Rato sakin. Nongo rarao ni ulo tu menavua. Bertong kay mode tale. Ato mode sing nimbalatan ni rato via mode asenga ni tari rato indo na message. O te artong kei utina na lutu ya rato mpitinga manamuli tu ikia lomba tona wani moli me un kasaranga rato sule mai bio sange te buto mbale wala ko isu wala ko sumbe na bua sega mantu ni bia na pesa nga ni longo sa taurtiko dini ramode yo sa sanga tinga me adabongo au sa dimana bia sai bura na bi matalutu va Kristo patana dawa kambimbi na pesa ni alonda non tambula ni biwa kani wate kena kalo oni sabu li bina keve oni kila na bosongo na pesa oni bakadaba na kayado onke me reda tu ni kwa lewera dona kana pe matalo tu bura rabina kata mera ministry le lewo sengan tiko bira na pesa nonra via murichisu ngona kantina anaka endo tanikin na turang o Jisu. You may be start small. You may start with very little. But if what you have or love begins with a person, God will open the big doors into your life. O se ni kila ni na toso mana besa burubura. O se ni kila ni no kita no burubura. O waka sama takatiku nan tone ambakia lo mga ni tinikali mana singa ono na matini to ombutuka. Ona takana kalau na taumbale mai suwe na wa ona testa kia ona tina mbaki au senga ni suke mura aseng mandani barat me savango ka au sa reda rona vision au sangi oda mu bosote tiko matango ona le yadiki senga sing dona vision senga saranga ni dona ka senga mandanga ni dona $2 me bless tike ukina na kalu sa taumbale tua
tong bale me korbislo na wa le ya tong ngau sa resign botu sa kila sa sirri le garaba bina kanong kitabi sa ka ulas usa koda tu yani ungale sa bale lengo sa mode uno ni daka resign manda o tiartu kata lo mati vol mudur taleani e longo sa tiku ngaki na nongo bina kata me utuku ni Jisu kaya vai ngate ke ukina na turanga ni sa pesen ni lomo na kai mbaleta na kelo iku sa tiku vola mengo i tiutia ke Samaria ena na kavi iku mona wa kita na burora iku mona wa kita na burora sing kaning kasile bunga ana batau ngana pesen ni lomo na mula ko wata tiko ke na ngone turanga o Jisu Kristo ena vinga ona tudoko venga ona ke na develop ta tiko Jisu develop ta ko na pesen ni lona mbaleta na kai kavivi ko kina na kalo Pita e va ko na ko belatai ke ker tale isa au ker kana sutia na ker me ta ka boli bilo ai singa me ta ke ko sana matenga singa ni singa mo mbula me mako mate no kuturanga va ko luna dake e me lungso me va rita ke ni va ro tinga wa ana pesen na ndrendre e kabi kamida ni sa pesen tiko ni lomo na mbula ni murichisu kila na ndrendre la ko tindi ko ai viti na kaseti nga sasi to na ibadu se kasivi ya umuku na tamba ni moli tu batana botona sala ko tunga na tamba ni moli ya sa usile vakira sa nunu ke de ngoko ulungo vanto ira sinra di basuka umuri matna pesen ne longo me utuku ni Jisu vada wana kaya do kensa rodini sangan levi so te kiao me ava ngono go sakila iyo ndina do rede tiko na kalo teste ke anda mana vi katumbala lai enda lava kina na ndambula ne sala kongoka se ni ka me utuku neni mengo ya takava iko mana sanga be tigini no mombula be kaka me kamida tuna tiko paula ya levu na posa ni paula sa posa kokoa na pesen ni alona tuna ko ni sarbe suka na dona runa profita mai Filipai suka batane bono ni sulung gar tukuna bango na kangon le pakai diru wana toki ni boni sulung go Jerusalem tar biteng daki tuno kan do satang ya vanda tu te ke ono bugni dava o singin la wala ngai Jerusalem be bisu me mate wata kena no turanga that's passion ya ke sanga passion no na kali lai ya atum tangai vale nada mata tu vale sangan don betan dali rong postu bangor bulut gor kana burura ururin rendre ururin rongo bosa tu na TV ter mutu kana luiki mamen rabonto stiko kot ki mam lom nuai lom ni bokawanga yo na reina no na san nakalu hetiko biko na pesan ningan remo murichisu tu no ka oni sakoti ki mam tinga kena bono menaka nan rendre tiki tu ni non de lako na lako bate ke chisu ni lako longa ni rendre ke sa sibe na katanan rendre masu ni kuwa mosa liu Jerusalem bu na bono nga sen kinan rendre tiko burubura anda na satawati dana rongo bosa dana kaseti dana bili raki kaya na yado e me tigo bigo na pesan ni nomo murichisu aba vider meneti do tal mande vikanda bosa no tinga ko tu sana suka o sa tor bentanga valele vikanda toni ko na vision vision harus kita tu mandaya do vato kai tiko what is vision. Vision, the key to fulfilling your life purpose. Do barita ka vikanda na kalo na raivot. Lewan ito matarata ka bakaw they working hard, they sweating hard, but they are making no real progress in life. They are going to nowhere because they have no vision.
Sometimes sa kata kasarama ko ko. Kang kami takal mo notur kang kami. No, without a vision people perish. Say without a vision people unrestrained. O sa kayo tibikian tapo ya senga na kaya. Ni na lakot tiko na vision o na guide tagiti ko yan nanduan na mua. Wakanga na wanga ni sa langabang na wanga o kapita ni sa set takaraw na kambasi. Arinduan na kuka may utori ulitu. Ako sa namuria tunga na kambasi. Kaya ni tiko na nomu vision na puno nomu vingkarabi. Huira keda na nomu na crew ni nomu vingkarabi. Era na reide tiko na vision. Sa ambite tiko viko na clue. Ni sanga na vision, sanga talanga na mbula. No living. Living without vision. Ya na puno panto mbulon tundua ni ndalako kina. Iyo turun mitanga weekend ndo na kalakala kami tu sana dawa ni kina. Na ndo tu uli tiki ni kuwa. Kabakasanga na raivotu na rusa na tamata. Tuna turun mitani ko indon lesson is the source of vision. 5 miniti. Matai vision comes from purpose. Kalau ni sira ni bakarit takabi ko indon na raivotu ke sangatu na inaki. Sa lengati ko na roto mula baila may nailili roto na kuruluto katolika. Laki na father to no ko bango roto na ngoni buli rida sa lengati ko na ilaw do na boket bisiket sa botongo do na kania bi mama mata kami kenti katalautale. Lako father le mod. Mata kalau mo ko rida ni sa batong bidu to na boket bisiket ya. To no ko ngosa singi bakana inaki. Isa kana inaki ena senga ni do na puno vinaka. Life without purpose or vision comes from purpose. Kesenga na inaki. Keni karua, God created you with a purpose. God created everything to fulfill a purpose in life. Ayuko mabakila na inaki wa ambuli maikina. Wango tsara mai sta turang tamata ngone senga nikila bosa tu nakalo berne ambuli au saklaiko. God is a God of action based on purpose. Ni ovina kata mo ya bala tana klo gina no mambula motiko na loma ni naki. Ya na kaya bala kina na klo na ngau ni no. Belati ni tiko ko na loma ni mbai ni naki. Nando tongo mesa kisterika pitini kono mbula na itaniela e vaka inaki ko na non rambula. Same tolu sabulu ka tolu tinigandua. The plans of the Lord stand firm forever. The purpose of his heart through all generations. Isaiah 14:24. The Lord Almighty has sworn, surely as I have planned, so it will be, and as I have purpose, so it will stand. Nothing can get away of God's purpose. Iko mbuliti kumanandone naki. Mbuliti kumanandone naki. Iko mono kilati kuna inaki ambuli ko maiki na nakalo ko binakata moraida na vision kino no mbula. Donga ibareta kama nakalo na vision vinaka ve ireke der lakoti ko no lomani baini naki. Mataya vision comes from purpose. Ken karua God created you with a purpose. Ken katolu you were born at the right time. Namu sudu mai ngau nantoru sara hamelo malagi se sudu bula ono se sudu bula vitu se sudu bula walu se sudu bula diwa se overdue ana ngau nantoru ngani kalo so untuk masuk lagi sa ngase sa overdue tiko yao kera ni masuk tu tukuna viona bunu ai kesa senga ni sudu ngau sana sele wa senga kana si sele ona sudu wa binaka ena nona ngau nangana kalo. You are born at the right time. Dawuna wase tolu tikine indua to no koya there is a time for everything. A time to be born and a time to die. Uira kada na tamata senga tunindo baka inaki na non rambula. So nangono bika na tal ni senga na plan senga na lesson tu sa tortiko mai senga ni baka inaki tu na ilagalako. So salaya to nangono go sangai murid tu ngana program ngo cell group, combined cell group,
una one singa tamu. Sinto na kawo e basika. Bate senga tuna plan, sinto na inaki, na tamata ke de senga ni vaka inaki tuna nona mbula, na senga ni wari taka vira na kalo na reibutu. So talanga, e vanto mbula sara, do totolo non rakau na tamata senga na inaki. Senga tuna na kara takawa. Pakara baka lusi dangi tu, ya na pura-pura. Kena kata kami sulit na dangi vira na osi. Koro ni ratiti baka tiko sana kaya bula kena sana tamata. Tombo tone baka tau mai rewa ni alai vitu osi. Kaya kau kena bose bula vou, a tombo. Do tiko na taru ni bose bula vou. Do sampai itak. Amani kau teka mane watau mai rewa. Na turang sa ngane watau mai rewa ia laurai ni vitu osi. Iyo, mamadal taki ko manda mai watau. Vitu sa kana ngane mai vale. Turang tal-tala. Vitu sa ngane mai vale. Kay satu na idolo-dolo ni lotu. Idolo-dolo ni vanua. Idolo-dolo ni viwakani. Au sareda kede sa kana idolo-dolo. Au sa siron reketa. Arrangan reketa ngana osi. Kau sarang ale vitu osi. Kau titipu kena na osi. Asenga ni bagai nagi chiko nombula. Kaya men reketa kede na kelo. Iko senga ni ombuli mai mo mai oda. Iko ombuli ngama mo sema. Kina ina ki ambuli ko kina nakalo. Nanto to ilako tingo ka na All Nations manda, enda to lako tingo na vision. Se talento na kau. Au samuria tunga ko na vision. Sa lao ngo kroso ka wale ambaki, avarutar ngo na lotu, ena toso eliu au sana numatiko, ninga ikatulsa wale ambaki, au limusa wale ambaki sule vio nakalo. 50 years ministry. Ngo singa kroso wale kawalu. Rota